nagenda gucira umugani kugira ngo utazokwisanga uciye mu makanda mabi nkayo jewe so naciye. Jewe mu mibereho yanje yose iri umusore nabaho ubuzima bwo kunezerwa no kuryoherwa gusa. Hari indirimbo yigezwe cyugizwe tagomago zo twitambira gusa. Zarumba z'abakongomani mwana ndibuka umunsi umwe uraho narahano nako ndagira sport ariko ndiruka bisanzwe kubera wa mutima wanje gukunda abana asha ndahura nakana keza vyo niyo mama uri mama oya si mama wa mama twagiye guhura narakuze usore bwaramwaze kumva ni bon sawa twashaka kumenyana yego none kinga akanimenya Asa kuvuga niyo twicaye mu kabare cyangwa iyo dusohotse n'abajama nta kindi kiyago twavugana. Luis ano munsi nawe nawe kanangiye muri sport kiza aho wasabye nimero wenda bizi none nakwisaba gute none abo bana bose uzoba kwizaye shaka tubambaye no mu gutwi mashugwe y'isi gata mashugwe y'isi aheze Je mwana asa gute naragize Allo Colin mugenzi ni sawa yo nukuri kw'Imana imyaka myinshi cyane asha twese twahebanye ubuzima ni atari umviriza nukuri abaduhuriye kwa Bunyosi vraiment dusangire rimwe nojyoherwa vraiment kiraho ni kigabo kirakuze n'ubwana kyatanguruzana araho kabisa na madame araho bose ego sha mugenzi umunsi mwiza ibihe byiza sha ego sawa ego none mbandanye ngiza papa naringeze n'uyu nyene nashaka kubwira uyu mugenzi n'uyu nyene turavugana uyu rero yitwa Cola iyo twagendana cyane igihe kiraho turi kuri plage dufrikinga tujya ubuzima turi mu bwato nzopfa nibagiye mu buzima hari ikintu cabaye wabaye umunsi wahinduye uburyo nahora niyumvira byerekeye ibidukikije. Papa
Datawe igituma umuntu nkarira ntabituma hasi. Je nahora nibaza ngo ubusaza.